dana već očekujemo utakmicu protiv Čelika. Mislim da se možemo nositi s ekipom Čelika, bez obzira na sve, na ipak njihov veći roster, ali mislim da smo mi ipak spremni ove dvije utakmice koje smo odigrali ovdje u Požegi. Dali su nam samo pogodanje, Rijeku potrebili smo par utakmica prije zadnje, 3-4 utakmice regularnog dijela prvenstva, imali smo malo većih problema u defanzivi. Ovo smo ispravili, da play-off se pripremili, ja se nadam da ćemo pružiti dostojanstvenu potpuću. Možete još nešto atmosferi nešto? Atmosfera fantastična, mi smo stvarno zahvalni našim navijačima, jer to je da praktično vidjeli ste u oba dvije utakmice, naš šesti igrač, došlo je stvarno veliki broj navijača iz Jablanice i mi bez njih, a vjerovatno ovaj uspjeh ne bi bio ovako velik i ne bi bio ovako ostvarljiv, težim putem išlo, zato ja im se od sveg srca zahvaljujem na podršci u toku cijele utakmice. Rezime utakmice sa Turbinom, znači zaslužena pobjeda, čestitam domaćinu, čestitam grad Prozoru koji je omogućio da se ovako jedna utakmica odigra, utakmica play-offa, obzirom da je dvorana u Jablanici ne funkcionalna, odnosno da nema dimenzije za odigravanje takve utakmice. Ekipa Turbine zasluženo ide, ona je bila bolja u oba dvije utakmice i mi smo pružili onakav otpor kakav možemo s ovom ekipom koju smo doveli. Već od ranije se zna da vučemo povrede Dragovića, Jokanovića, Demića od utakmice s Adjima, pa sad i evo ovoga Žaferovića, tako da je ovo možda i dobar rezultat za nas kako je to moglo možda da bude gore. Da smo ostali u punom sastavu, vrlo bilo neizvjesnije, mi bi startovali sa puno bolje pozicije, jer u momentu kad se te povrede dešavale, mi smo bili prvi na tabeli.